Kacanja National Council JNC hakash potrek naitung arjapsan kala lekmen yu momer jingdap shposnem kacingya inti ban syakri ke emlang salang harankar kacing sakhilang ki paranong ilam seng balang nagiwe per kiseng kinong ilam kasunjuk ki wehe chnong ri chaintia ki long kme long kpa ki khon samla ki riu pa khmat bashakhat sungha bat ki wepan Hakani kesengi lekmen ke JNC kala pun ke buram ru ikhna bapas bahag exam SSLC mentau snem ya ke kemiu presiden barim jongka ubala khlatno uba shanbok elsaat bakala pun ke buram kerpang kala pathai kubor benukong akhtian penar uwerta u presiden ke HYC bari chairman ke komzo uba roy ku parsenram abakran ulong bakani kalengku dapsnem ai bakamen sim jingle rukanang rem menkut tang hak jingle kemen nakaliang presiden ke JNC ba sambor mi lingdo habakran labancur ala chinong kam ke jinge teli dak baong ba cingpang ke bama kini kisngi kadai ke jinge shun jinge bishni Bakajinge kun kadai ban kadai hakasngi nakawe gasngi syakwe pan kambe ban kut tang hakum kini gisngi ki bangi kenma bangi rakhi kini ki mau mer kajingya enti jong kaseng kumbala keren na sultanan ba i pastor menne shwaba in kren shwab in ai kajing duai la ai de ki kentien ban pen kenma ya kajingya kendu kajongi kum kajat nganget mga shimet kabangalet hai ni rumah ong ni kentien ko khnriam upnar bhoi war maram ulangam ni dei tam kawe kajat ni bat kata dei kajat amre nyotra kabaya kajongi nadu nanhu nasram jogari lengam shadu shapadun jogahi masutna mandor negari jantia kabamanta nadu natham ribhoi hasilenter hadu harman silenter kariwar kidai kawai dari kenti hapo awai upu usam basyok basa tam kawai kajat kendriyo bakata kadai kajat kendriyo nyutrap kabi dia masami kata kadai bangun ngai bang nakwaru bakum kadai mesti kata kajinglong kawai kajong ikum kajat kendriyo kamdai bandu ngimdai ban smofia panah kendriam ubhoy uwar maram lengam kembang keketian nanu ipuat manusia menu bukan rak yang kini kajingnya sopir hapeng jongi hikum kajat kendriyo nanu kapuar ba kipareng kisensya lagi kilawan rak yang katakan divide and rule policy ban kedia yang kajinglong ya teli kajongi kum kajat kendriyo kisayo pat ban penian lani ban sensya haluar jongi di kispa teli kisna badai nama pengimdan yang kata kacanya teli kumpul keketian united we stand divided before lada ijat kendriyo betak haksau haksam lang kajat kendriyo nyotra nyimpong rijantia rikasi riwa rimaram rilengkam rilengam ngiyong kajat kendriyo nyotra lada ngikhen kelung lang mangibaro ngidon tambak tang haduk haksau lada haksam lang kabala nang iya nujor ke jingdon jong kinong tre ki batre hapok Indian Railways ngidam duna telada kata kajat kendriyo ko badan tak haksau haksan lang kamdon gajinya teli kadon gajinya sopir kan atau minlak banyak kun ya kiwei pat kibor kibatumu
ban yurot yang ini ibatmu ban penja sendan yang ini nak kali gitu. Yang dari ban kelat kemangion ladangnya teli nidon ya kau. Unang he, unang san, unang celurgi, unang cempanggi. Ewa, kejing kerku, kejing IA, kejing start, kejing tip, kejing cempang, kejing belai, yang ingam lang gopi. Unang ye cucup hiu yelam ya keribu kejang buru kejang i haki dong kitain kuper kejang pi. Kerpa dila ya kisunjuk juga ya cenang kuwa ini. Bawa epi kejing ikran lang hui kesen. Hau ginu kipor hui ikam kesen yang kami upatsnya tho ya kipai ba. Ya kidau ba kuwa kejang si de yengga. Debenta kari wa kajak bro koyang i. Tadoi ni kenten ki wa kajak e wa bra kan rat ukur kukur daw pi kamu de poi sup poi sign bici ni ka program u poi sup poi sign bici yung sesem koyang feeling ba kajing yada kajing sumar koyang blai nong bo nong thau yang i. Doi ni kenten ki wa kajak ku ble chibon chejarno. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.